Football ti parjasari somkwa palina ngai thavele donta ila Barcelona in pre-season friendly match an khel tura anruam mansa pakhat an khel thei donta lova achan chu an khel pui tur Preston North End hian an first team player te an chhorngam to lova in elna an khel tura wangin Preston hian an first team an tho chho pui ngam lavani Preston hian August niria tunin rini lo om tura hian EFL Cup a Huddersfield Town an ma chhondona knockout ani awangin an tan chuan ngai puimo angaya hei wang hian an senior player te an first team squad pa ngai chhorngam lovin under 21 player te kheltir an duwa ma se Barcelona lamin eu team ma chhon ringot chu an du big lova chu wangin Preston rotna an pom theita lova training session pa ngai nei an thlang ta jok ani Barcelona hian in elna level niam tak ma chhon ai chuan training nein hun kan mang jok mai ange tiin Preston under 21 team ma chhon an du lova friendly match hi an kan selani Barcelona hian an club legend Xavi an captain thin hi an ngai thei lova achan chu tuna an president John Laporta kalzong hian in thlan hnung bera khan thu anei khalve em maya kha wang khan Barcelona hian an club legend team tan Xavi hi ain khelve an remti lo ani ome Barca hian an club ina official activity an neya club legend match b ka Xavi hi ain lan ve an phal sak lova an club legend hi an nol reporta tarlan ani dan chuan Xavi hian Barca legend match khel tura in khelve duin atilani ome ma se club legend team thlang tu Alejandro Echevarria hi Xavi an in thlan hnung bera asoi sel zingami Laporta thurwal pui ani sia in thlan lai vela Xavi thu soite khala tharengin Xavi hi anola Xavi hian mak ati hle ni in an soi Barcelona tan khale chen kha khelin Barca timing thatu zingami ania hetia an nol tamai hi alana hle ni in tarlan ani ma se Xavi hi malam huna chuan club legend tan la in khelve theidura ngai ania tuna ero club ho tu lamten an lom viau lova chu wang chuan aro puina thina hian atan mun aom ri lovani PSG Sporting Director Luis Campos hian PSG tana chet alak dan pakhat ti hian asoya achang chuan player en big du kan nein scout pani match in anga katira ma se scout te chuan chu in khel chu an en ve ve ti an hrengai lova kan en big du hunin anga an en thave ve ti an hrengai lo hrim katir ve ve ti po ka hril ngai lova achan chu khatiang hunin anga tumthum hun neya na an tho khan an report khai khin kha nuam katia in sheton mi lova an na tho khan thil tha aphok chuak thin anni kha super scout ti in ka kawa keima tak hi chuan scout te hi ka enjoy vele chhong thina anni hi mi special tak tak te anni ati PSG hian club dang ang thawin player lei an du anen thlak te hi uluk takin an zir chiang thina chuta chuan an ho tu lok zinga mi Luis Campos phei hi chuan player thumun zir chiang turin scout pani in sheton mi lovin alotir thin chuni in an scout report a khai khina chuta tang chon thutluk na fing jok asiam thei pha thina ni uluk taka clear tu pakhat chawin report apek ai chuan uluk taka clear tu panin report anpek atanga thutluk na siam hi afu jok na chance asanga chu Campos hian amang tangkai thin Marco Correa tunlai fullback Traber Paul hi Barcelona a inzir thin ania ma se Barca in anrin zolo awanga Barca korha a kan musui tak lo Barcelona chul chuak Real Madrid korha ta si ani then kha chuan kan la hre mai thei Barcelona a aom lai khan Barca hian Correa a in an nena inzir thin Real Betis atanga an lak let Junior Firpo kha an ring zoka ma se antisual chiang hle kumsang ni som pakwa Correa hi lona a khelna ei bara an shala tharuk nuwa an leilet le ngal ma se kumsang ni som ni puilain Getafe an shala Euro maktadwe som pani vel chawa an shal ahun laya academy chuak shal thin angpa ngaya an ngai ania ma se ache thada wangin kumsang ni som ni pakhat khan Brighton in an leya kumsang ni som ni pania phechuan Chelsea in Paul maktadwe som nga chuang sengin an leyani Chelsea a rin rol ni in a khel thatial tiala an ram Spain tan po rin rol ani phak ta hial heti lai hian Barca in Correa aya an thlan tak Junior Firpo khachuan Barcelona in an leinu khan season ni bak a khel talova kumsang ni som ni pakhata Leeds United apana English Premier League atangin an la relegate zui nikum ni puilai khan a club lui Real Betis free transfer in apan vele a player van tlang chan achang me kani
Barcelona in an rin zo lo zo Kukurea ero avul tial tiala an ramtan Euro no moi le World Cup no moi rin rol ni chunga a choi ba ka Chelsea tan Conference League no moi te FIFA Club World Cup Champion no moi te a choi boka Khovela club ro pui bera mitam takina an ngai Real Madrid tan season thara tang hian a khel don tabok Barcelona in an no lakha a lo tling ta leya Barca in an du zo ka kha a lo cham chiang le thung Khovel huapa top club te po hian ti sual lian tak an nei ve fowa Barca po hian an ti sual zinga Kukurea an lo ringam lo kha atel ve ngei o me transfer chungchang soikai talokila Chelsea chuan Argentine rol thar thang duang ta kumsom ni pani mi Valentin Barco an la luta a kumsari dai contract an zia pui amanza thi paun magdadwe samthum pali ni in tarlan ania Chelsea hian rol thar talen nei thatak an nei bel Valentin Barco hi FIFA World Cup sangni somni paruka England le Argentina in khel zoa Jude Bellingham an avaben kha ania Argentina malam huna an player poimo ni theitura ngai zinga mi ani Barco hian kumsangni somni pali khan Boca Juniors atangin Brighton azoma Brighton khan transfer fee a paun magdadwe sari point pakua an seng ma se Brighton atang hian lonin Sevilla azoma anua lon bokin Strasbourg azom le nikum ni puilai khan France club hi angetin azom zuya ti chuan season masa khan an rin rol zinga mi ni in match somli pathuma khela gol thum khungin assist pakua anei tel ache thada wangin Argentina in World Cup khel turin an ko ngama an ram point rin tlaka an ngai ti chuan Strasbourg nena in zom Chelsea hian leive le in kumsom ni pani mi central midfielder hi kumsari loi an hena cham thei turin thu an thun puita ani Strasbourg le Chelsea te hi transfer chungchanga hian an thok dun thaleya season masa atanga chhir tanin ankara transfer chungchanga in remna som pathum lai aum tling to nei tu thumun nei club pani te hi anin chom thati ankara thil thleng hian alan tir chiang leya Liam Rosenior thleng khan Strasbourg atanga Chelsea a pakai ania Blue Sian player Chelsea nan Strasbourg hi an mangtangkai ve bok ti hian Chelsea hian tuni puilai hian player paruk an la lut lingta a Morgan Rogers, Danny Welbeck, Emmanuel Emega, Maxine Lacroix le Marco Palestra te an lak lu nuwa tuntuma hian Valentin Barco an la lut ve le ta ania tun transfer a hian player dangpo lak lu tumin ma an la chun zom zel ani Newcastle chuan Braga atangin kumsom ni palimi goalkeeper Lucas Hornises an la luta transfer fee a paun magdaloi somni panga point pasari an seng ama in goalkeeper thau kumsom ni mi Ewen Jowen rim satangin an la luto boka Newcastle hian goalkeeper lama hian tran an la nasa a achan chu an tlar hnung phui lo lutuk hi ngai tha chi ani lo wanga ni pakhat season masa khan Premier League B ka goal somnga panga te meu an chua Premier League ka goal chua tam zual zinga antel phak clean sheet voi ria chau nei bokin Nick Pope la nei thoma sela in el na sang jok goalkeeper lama hian aum theina turin chumi kaltlanga ma an son be sein goalkeeper lam hi tu ni puilai hian ngai puimo an nei telta ani European champion France champion ni bok PSG chon goalkeeper lam thuam chak tumin Japan goalkeeper Zion Suzuki laklu antum meka ani hi Italian club Parma ta na khelmek niin Euro maktadwe samthum pathum vel sanin huamin PSG hian leyan deal anin rem theidon MT ero ala chiang lova France club hian base ero an nei sang le Zion Suzuki hi kumsom ni pathum mi niin tun kha kumsom ni pali apum dona ani hi USA a piang ni ma sela Japan mi le sa ni na nei ania anu hi Japanese niin apa hi Ghanaian American ani thunga ti chuan Zion Suzuki hi USA a piangin annuwa an chungkwa in Japana an pema Japana Salian School te po Japana kala football po Japana vek zir tran ni in an chena khoklap tha Asian club tha ni bok Oroa Reds Academia in zir chuakin ti chuan Belgium a lonin a khel lea annuwa Japana bok khelein ti chuan kumsan hi somni palia tangkhan Italian club Parma tan hian a khel tanta ani Zion Suzuki hian US mi le sa ni na anei ba ka Japan mi le sa ni na anei tela hei wang hian USA emo Japan emo tan khel thei ni in Japan ta na khel athang ta zoka anu te lam be chanin atiswal lo hle Japan rin rol an number 1 goalkeeper ni mekin Khovela club lian berte zingami PSG meu point an ot ta hlea laklu tumin an hel ta mek ani
PSG hian Ajax atangin Mika Götze laklu an tum chhun zawm zel boka Euro makta doi somlit chuang sen anin huam na hi mimal thila inrem na an nei pui vek to ma se Ajax nen hian aman chungchanga an la inrem chia lova PSG hian deal na ero mumal takin an thlen to ani report hen khata tarlan dan chuan PSG hian Euro makta doi somlit chuang hretin an dila Ajax chen Euro makta doi somru vel tal an phut thunga an beisei inzat ri lo ma sela anin rem thei mai ero beisei ani Aston Villa Argentine goalkeeper Emi Martinez si Italian club Juventus chin laklu an dua ma se anin rem thei talova Juventus chen Aston Villa ina an beisei za transfer fee asang mama tiin Turin club ro pui hian Martinez si laklu tumin zui an tum talova anin dor chhun zom don talovani transfer thuleng lam BBC na akhon khom atarlante kan soikai main Ronaldo le Georgina Rodriguez te in nei tur chungchang hi soikai ve talokila tun naya Ronaldo hian nupuya tan alo hual thlap to fa po anei pui to Georgina Rodriguez hi nupuya anei do ne ti in thua thang chiam maya ama a Ronaldo interview kan ti chua khan World Cup zua in nei lam hi chu an hoi thu a soi kha atagram achang ngei do ni in alanga tuna tanga ni rei lo te a tun kara ani lo poin kar le lama hi chuan anin nei ngei rin ania he thu hi khothlang lam chanchin borin tlak then khatin tar lang to bokin Fabrizio Romano ngei poin apos chong to ani kha Ronaldo hian apia na khuwa Portugala Madeira muna ngei in nei aduni in an soya an soi ang hian athlengta ani chuan Cristiano Ronaldo hian dan ang takin chung kopa ni na achel to don ani ato beratan BBC na transfer thuleng sang alor khom atarlan te hi soita ila heta hian court of sight in atarlan dan chuan Tottenham in Galatasaray atangin kumsom ni pasari mi Nigerian striker gol khung thei zet mai Victor Osimhen hi laklu antuma paun maktedoi somru panga Borvelin laklu thei anin beisei ani Athletic in tarlangin Arsenal chuan Brazilian midfielder kumsom ni parian mi Bruno Guimaraes hi Newcastle atangin laklu antuma an laklu thei po beisei ni in medical test nei turin anin buasei ni in tarlan ania Arsenal hian transfer fee a paun maktedoi somriat don an seng tura ngai ani Dasanin tarlangin Atletico Madrid chuan Manchester City atangin Jack Grealish laklu antuma kumsom thummi hi Everton le Aston Villa te poin laklu antum team talk in tarlangin Tottenham chuan Liverpool forward kumsom ni parukmi Kodikak po hi laklu tumin andor chun zom zela ma se Liverpool hian Kodikak po hi shaltumna an nei lo thung team talk in tarlangin Chelsea chuan Spanish club Rayo Vallecano left back kumsom ni pariat mi Pep Chavaria hi laklu antuma amanatan paun maktedoi som pani point pariat he chuak ma sela Rayo hian pom thei lovin transfer fee atan hian paun maktedoi som ni pakhat point pali vel an phutani Sky Sports in tarlangin Real Madrid player pani kumsom ni pani mi Gonzalo Garcia le kumsom ni pakhat mi Cesar Palacios ten Fulham an pan theina turin medical test an nei don ta a medical test hi thataka an paltlang ani chuan Fulham hian ziakin thu an thlun pui thei to don ani ole khatichin khatung tuma kan soi thei chu nivele phot ro se